U jesen 1941. u vlaseničkom selu Zaklopača četnici iz okolnih sela koji su bili u sastavu Drinskog četničkog korpusa zatvorili su u seoski mekteb 81 Bošnjaka, među kojima je bilo i djece u naručju majki. Niko nije preživio. Abdullah Hodžić je tada imao 13 godina i čudom izbjegao smrt. Komšije pobili sve. Jedan je ubišao u kući 7, Rizdaman Jovović. Krepo je brzo nije ništa odgovarao. A onda 51 godinu kasnije sve se ponovilo. U Zaklopaču su 16. maja 1992. oko 17 sati u vozilima ušli srpski policajci iz stanice policije Milići sa pripadnicima srpskih vojnih snaga i ubili više od 60 civila Bošnjaka, među kojima je bilo 11 djece. Bošnjacima je komšija Milenko Đurić Gorčin garantovao sigurnost. Abdullah Hodžić teško govori o najmučnijoj dionici svoje porodične historije. Tog dana je ranjen, a nedaleko od njega ubijen mu je sin Muhamed. I donio sam ga sa ženom u jednu sušaru gdje mi drva. I sa čeri donio ga mrtva, ostaje više ga nisam vidio. Oni su ležali haman 3 dana. Mrtvi na 3. dan su došli i pokupili sve u jednu grobnicu. Za 10 minuta sve je bilo pobijeno. Prilikom velikog zločina u Zaklopači ubijen je Ibro Hodžić sa svojih 5 sinova, Bećirom, Husom, Hasom, Hamdijom i Safetom i 16-godišnjim unukom Mersudinom. Ubili su mi oca, Amidža 4, djedu Amidžića, a sve su to uradili komšije. Oca mi je ubio prvoklasni četnik Janković ili je brat. Prve komšije, kuća do kuće, može kazati. Sve su znali sat i minutu i oni su pobili. Ma ništa da su krivi. Tako je naređenje bilo, kaže. Ono što sam ja čuo, jezive su slike, zaista jezive slike. Kaže, prilikom prenošenja tih posmrtnih ostataka, negdje 70 osoba, iz primarne masovne grobnice u sekundarnu masovnu grobnicu, jeste da su dijelovi tih skeleta vozeći u traktorima ispadali. Jednostavno ti lokalni Srbi koji su bili u toj organizaciji, on jednostavno nije smogao snage da tu uzme ruku, da tu uzme lobanju, da je stavi u traktor, nego oni su nju šutali u obližnji zeleni Jadar, studeni Jadar. I što je ovako jako teška slika turobna, to su ta djeca koju smo iznosili iz te masovne grobnice. I sjećam se jedne djevojčice koja je imala svjetlo plave cipele, takvu otprilike istu boju jakne i imala je plavu kosu sa onim kovrđavama.